So, Yakupa do 7 December ya kwa kwato aba. Na party se organ ha nyina obi aka na asem. De he na ato akoma so. Ya to makoma so ne se ye ma no. Nya aba na boa ye nti. De ato makoma so ne se free education no de aba no ye da na se. Se obetimi ato aso. Ama no akoso na atumpon. Eno na ato makoma so se obehwe ye ma ama ye. Na jese ma men so hremu se free SHS enso campaign omokan no na ato na akoma so. Ba ejiran agora market ana ejema election arena enso na wo hwe no o Jamasi TV. Me so like na fe share na do comment so abomodin e de agu ase e de amaye. Me ba so ba ejiran agora market enso na egro ya dru bayiremu ana ni dwadefo no enso edi nkomo e wo Jamasi TV. Enti yenko na ene adwadefo no bi enso eni enkomo na ba so mo adwo yes so ba so na anwumre asema ebusa nyana se 7 December yakwa kwato aba na party sin obi aka na asem de na ato akoma so oh de ato me koma so se ba homia na nakufu ado aya ade amagana fo ho atoye enti ese eto ano so ma no kɔ ma ne emanyina atoto yie ma yemofra no a eba nti ba homia no na ekɔ oni bevis na chese ma men so hremu se number 1 Dr. Baumia ana fe oba secretary so a na chese Mavis nkansa bodu enso ana ko na free SHS campaign na adwadifo no so enso abo omo a na chese omo so edi eho enkomo media masem nyina no se nana waya dia maye meme ba ko SSS awie ba fufuro so ko enti media abade de obi antoma number 1 ahwa ni eti ye dia ti odwonfo a manyina mo hu mia abaya kwadu ha meso me nana wa wie na me sika eso da de nyame adawro ma wa kwa wie eti number 1 na chese uwram dia na adwadifo nyina enso free education campaign no enwa na ombo ehu da number 1 ho asema enso enoka ba chonto aba ba say dey what campaign ni bi dey na ato akoma so mi nim dey mento abada nti mi nim ba say dey obi aka asam na ato akoma mi mento abakura o Secretary South so no ka so say what tie bi obi aka asam na ato ma tie bi amana obi aka na amana ato makoma so but mento aba o Secretary South dey na ato akoma so na ye party dey ato makoma so Dr. Maud Baumia na manifesto ode nam no ato makoma so the thing is the ade I have no mento aba ha meto aba odome meto aba odome na ama distance no ama about on best nya sa ade a ya tietie ni nyina ya me ada ma yakọ school nti titi ne ma bi ase ye se meti akura se meton ne me hwa me fon so me bia me ne ma aduro me mta me ba ba duru kuma se me ka de beba me bibia nti bo me ada ma nti metumi hu bibia na che degeta na asam na exactly eno aho asam na America na che se ma me so hremu se degeta a Dr. Baumia enso e de aba no eno ho asam na onso ka ba sha say ojani o say yesunsi ojani media mekanisa na nado mani GMPP aba ho certificate of omampani ko 4 penso waye mebrebe media me bank free na so ohiani bi bia akọ omudidi omo ya ade akwan ya omo ye enema wa omo ye nana ne ba omia ti ye de me bompa ye se ye de so lihun ne se ye de mpa ye ta na chi se ba omia nyakopa ba ya dum na memene da e ba to abana Ghana fo no e betumi ayi no omunye bonia ye mpa ya me bode bia papa ye ma ba omia sa laji ba wudu ba omia se nyakopon sa won abana Ghana fo nyire ho ne yan to abano enfama no na chese ma men so hremu se free SHS ne ba nko bi de na so amanfo ma enso ko free SHS na se kamanti Dr. Baumia enso wasema na ka na se number 1 de mama ni jise to abama Dr. Baumia and say omo MPP aban omo nye obi omo disika omo dwire nchirima ho yie papa nkola da achi te ni ji omo pa ti ta omo chi ewiase nyina beto so ma no